Our next item on the list is a special performance from Beulah College. Beulah is one of our local schools that falls under the Seventh-day Adventist education. They are here tonight full of gratitude with their youth voices to declare that the fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline, as said in Proverbs chapter 1, verse 7. They are here tonight to sing a piece taken from Psalms chapter 40, composed by Etwini Mo'unga, and they will be led by Jessica Afa. And the first verse says, "I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry." The Beulah Adventist College Choir is delighted to share the message of hope in this song, that God will faithfully supply our need for deliverance. I waited patiently for the Lord, he inclined and heard my cry. He lifted me out of the miry pit, and he set my feet on solid ground and gave me a firm place to stand. May the testimony of King David in Psalm 40 be also ours until Jesus comes again. So now that they are prepared, I ask you once again, please give a round of applause for Beulah College Adventist Choir.
never fades. For you are my rock and my salvation. For you are my song of For you are my song of praise. Mahalo, Aupito, thank you very much. Our Beulah College Choir for tonight from the Seventh-day Adventist Church. Đấy đó, mới đầu lòng. Iyo, malo apito si lama mahe si afini ke freta usu. Te ke hena fahina ke tali lele ko ka ko ma fanga mari ko ni ke tali lele ko le me ki he ke ka pa he pa ki sumo ku fai fra mahina. Iyo. Pe aki mo ke tau ka mata ta ku pe ka fa ta lot pa ta to ko ko. Iya. Malo. Ia, eik mau whamala te ngahi lele ko tō peko ke whakoloa ka matore e whiaf koeni ka mana ken ke whai mau sumu mau tā kala noa pe ki he ki apia ko na mau tupu ke ai ko mau kore ke kau maha lau maare ke hape ngahi lea te mau whai ke ofa ko hame e ke whaka whamalohi i ai mo ai kau korisu tuku ke nau kau mai I hono te ke ho ngawe ko mau kore atu tamai ke kau pe mua i are me ke amana kene vahe mai e nau korisu tuku inu sila pa pe fok mo mau tolo mau whanongo mau kore ngahi mea ni hua whasisu klais ko mau whamo amen. Amen. Iyo pa tali lele ya pa toyata mo mere fuka malo mo kau mai le meki Malo. ko mau korisu tuku mau ai pe ke whaka ke mau whanongo pa koe hai mea hoko I he ngahi korisu tuku he ngahi whanua ke he pa na mau whanongo ki Amerika mo e anga e lele mai e nau korisu tuku pa koe mau fie whanongo atu pa koe he anga pe ku fe lele ho mo korisu tuku I New Zealand ma wako ai anga he re soni he mau kei fofo he mau kei fofo ope. Iyo sai pe bueno ko mau security to kon cari lahi na as mai ko na ke ngai me pe to fa to no te ni fa ka kato. Tani ko mele fuka. Iyo malo apito. Aya koe haho o mo mea o kulele ako mo korisu tuku ko mau tolu mau tol wen ko mau project kon mau ngawe ki ai ko loksai nisi pa ko lava tu e pa ko mau ngawen ke lai peli ai ko fenga pa anga pe ki he lai peli aya ko mau lele ko ta unina to tol mau get together pa ko e ngo fo itu o ko fenga pa anga ia pa ko ni ko mau fo I fenga pa anga fa o siente mau hangat ki ai a kon ko mau korisu tuku ai ko a o fitu o kato pa ko ni ko ta uni ka ko mau fia I lot pe ko ha ho mo hanga ho mo lele ho mo koristu tuku. Malo bito mare ko ko be mo ke fanga de be ngai tala fa ta pu kai. Fa ya tu be fa ki la vela be fa ka mo tu ko ngo ke mo koristu tu ko hedi. Ko kono fa ko fo ke koristu tu ko ri tala si malo a lo mai sini ba na fi le ba ko presidente e ma wa ko heni. Ako piula to kon be kia ya sas ni hul pe ako sekretari ko Amerika ko to tane to kon sekretari na wa sa ke amne fo huk ta wi pa nga pe ke mo atu pe to kon kia o pet lau te ta ko pe ya me mau committee pe na ko of members na ka ya me mahal ko mau committee na tu la be kia I to fa ton me be sekretari ko mau mi to ko bo fulu tu mau me pe ko to mo fulu ma ko tau ko sia na whakaata pe ko pe ata ne pe ni na ko me na to ke na kau mai mantu pe na yo si la fa la pe ke pa whakaata le ba o ye ni na
Gini mama ina tolu te nau fie kau he komiti. Pau mau ui lo befo ke o tau e pe o tau whai ngolunga, ko teimu tau fie kau, ko teimu bego tau holo, back to normal pe ia. Kai ke ka ku anga pe he e mau, kai ke ha mau project he taun, ko e mau mea pe ko e mau tāna ki pe mau siri ni pe o tuku pe. Ui ko hanga hi request pe me he korisi te mau toki ala le wa whai e mea. Ko e mau ngā ue ko whai ko mau me tatari pe, e whai mai e tūtūni pe me, mau anda he control pe ko alui aho pe me tong, mau whakangongo ke ko hae ngai mea e ko istu tuku, ko ngai mea e a ko, mea ko pake nau fōha ke alui pe tuk fō mai ai, ka mau tolo. Hange pe ko mea kone nai rape ke na mau whai e toko ni ki mispa, mau ilo. Mengai mea ke he pena e whai ke ai. Kako tuku ngai ko mau ke ko istu tuku he taimini. Kako tui maro ko e ta ko sekretari e na ko hena ke to kon sekretari e mareta ko mau ai te ki lave atu peke atu kato pe ni ke tu fai ma pe ke ko mau aho mau to aho mau pe ta ko to pe Labor Day ai ko Labor Day ko ta ni ku fai aho wa walu ko ia o ka topa monite ai ba ko mau te uma fana gai ko na gula bange ga le ne ko anga ko no fotu tu e mau be ko ke mau hange ko Amerika ma ke frato o mau ko mau tolu mo ofi ai ko mau tolu mo frale de frasiasi mau to ai ko ai kai ko wanga be fra fu he kai ki apply me ko Amerika ka mau to ma la lava be ka ke ma fana ya ka ta pe mo mau tolu ko ma ko ki siasi ko he ni ses apitu be o va ke fu ma ga va ta o manuringaton, ko manureu, ko mispa, ko manukau, ko wesi, ko ngai kalas ko ki ringaton, mau vai foi sia tahata. Ba vai ke kakai, mantu ke kakai ko ke na wa fitu. Asi ta wo si ne ben ni na me to ai na ta lu wa ta pe ia. Mantu ko ke tau ko me ben na ko e whamahino ka tiki nao tolu koe koristu tuku o koe ko property ai se sa fitu. Koe koristu la pe koe property ai se sa fitu. Koe koristu tuku ia o ku kau mai kai kakai kehe. Ka koe kakai pe na waho. I he apia ko ne ke tau ko. E korisi e. Uen i una mena to tamai. Whangata mo hau ka ke mau se sa fitu. Ka os whakasiasi fo ke mea e. Ka ku tala ata pe ha whenga fitu pe alu ke pe ti ha pe kori ho. Koe tuku ngai o e mau pia ku mau hangi ko lau ko mau kau komiti e na koe tahi ne na ko nhanga kau e mau mea ko tawe ne ngombe ko huk pia koe hangi ko ki pau anga sene kaka koe tau ki a koe aho koe tau ni ko malanga ma ko tau ne ono be fitu no fika ki malanga ko tang ko o ko hang ko ha ta foka nga fare ki o mamalu ia ki malanga ko le ko ki o ke si ia o ma tu ai e se si ka ko su tu to ni na malanga ne ai me ta wo ta ni mo a te ta wo ka piula a te ta wo ka sen ka ka o te ta wo ka lo be ta wo si na ba lo se o ta un o ta te wo hi wa na be ke pa na o ta me ke pa u be ke wa ia be na be te fi ma ka mandu ta ta tu be ta to lo ta u lo be ulunga ma me na fa u ta to le ko si ki ta ka pa pe ko me ia ko mahu inga ka tau pa ko au ko malanga e tau te wahi wai ma te ki nga tai mare ta mahu fu lo e le atu te u ange ke ta hine ka pa ko ha fe hui pa ke tani ko na ko me fu hu ko ta hine ia ko ko be me mau me na to ki pa si en wa ta ma te ni tu fa ho ka te ia ka to ta na ke be malo me ma ta mai fa fini fa tau fini pe ke o tua he tau kau e fa fini pea nā ku wakaiwa pe he ki whanongonongo maritane nai he mo pēsi. Ka kau inga nai nai hanga e he keke o mana tui peko hai tuku wange peko hai nani hanga whakahua o mo pēsi. Pea o kou sio mau pe au ho mo upro kalama peko mo whamatala paanga peko o kou sio mau pe iho o mo whangimia kou klasi mo pēsi. Pea kou sei whakai pau tohi at lewa ka marita. Ko ha e link ko ki he na fie hu pe uia o sio ai he ku sio ko whanongonongo o ku lea le meki pe na mana tipe na mau whatahu ko si na mention le meki o ku
o nai whakawhi ia ke rea mu whataha i te awhini. Pa koe nau ki whekau atu ai pēa o kai mumu atu Malo. atu o mo Ui Malo kai au ko kai pito mumu e. le to whataha he peni fi mai. awhini. E, koe whamalola ka re meki koe mahino o pito ne whamatala. Kau ki tāna kia tupi au ia he mea koe na ne lawe ki au kua e mau ki porokalama kulere he taimini i kai. Mau koe ka porokalama. Koe ki whotuutu pe mo whakaamu. Koe whenga ke resi sita e mau koristu tuku. Pea na tokon ka lo seti mahe ke whotuutu e utohi mo e mea koe ke ave ake e mau resi sita. Pea kulotonga whae ngā ue ki ai whakaamu pe e lava ke resi sita kimu ai mau aho he tauni. Koe angai e sio pe mo e wakai pa whai pe lotu ki ai. Ato pe mo mai koe pe whanki mea ke whakatonton mo mea ka ko whakaamu pe koe whakakakato e ni koe anau whie mau kai whengai ke resi sita mau ki koristu tuku inu silani. Koe ku whamawhana whake hoko mare meki koe o minista e mau ki koristu tuku. He oku whakaloto lahi. He oku hauia i he to'u loto. O kai ke matu o tu ape, o kai ke iki, ka kune lava puke he kune mau e mahino o e to'u koe ki muiange. Pe a kune lava pe o mau me whakauto uta ki he to'u koe ki olunga hangang ko mau tolu o whaiake ki olunga. O ku whawhiawhia pita mau ngā oe mau maare meki, pea o koutui pe o kuiai pe ai toko taha pehe i homo komiti ki ne toko ni homo ngā oe ka koe whalot lahe mau ore meki ngā oe pa koe tangata i vilahi, pea loto lahi. Pea anga moko. Koe ngā ko au ia mo e Samuela Hare, mo karasi koe lai wa inga pe, mea ka ko ia mo, ko Mirika o sekretare mau Kristu tuku, Mirika afu. O ku mau wainga atu pe mo whakakata peta whaki ka ku mau e Palestini he mau komiti ko whakakoloa atu. Maha koe ki mea pe ko whetanakat kei na whawhai ko uloi. A pau ka hawhe hui pa tuku mai pe ku lava re meki o tokoni atu ai kai pau toki kau atu pe he whakatala noa. A ko whie he kau whakataha mo toro he whiawhini. O whātu toiata. Ko hameo ke asi mai ai ku ke whemoi kina te teo hakai ki he whiawhini. Ka e upa mai pe ke tau kau whakataha ai. Aloha pito. Malo mele. Pau mai ke pau ngā oe minu silana. Koe ki whehau i pē mele, mō Palestini. Koe haa uina mō whakaukau ke risi sita ho mō kusitu. Koe whakaukau kuini as oangi mā kusitu ku, ke tau ku o si. Ka neke ke pēke ke mau voti, oangi pēna tuke nau whanongo ki ai. Ka nai pē whaina nau pehe, koe haa mō ke risi sita e lahe to tongi paanga mo ya. Ka koe haa mena mō whakauke mō risi sita. O ka tako vai mange. Baike. Uruaki pe ia na e hangi koe lau na o si whai pe koe whakau ka koe niango lau ma koe tau e ne ono befi ono whinga e pa kono toki lawa ino no le si tai tau. Uruaki pe ia e le na mausio ue ngahi tokoni e pule angai loto koe ke mahi ke maa le ke lawa he kau koe sutu tuku. Ka e lawa ia o whai he mea koe ni ka pate mau le si si tai. He charity koe ni koe mau kau ke. Na mausio mato ue ngahi tokoni la ia pule angai e whai. Pa ko mau monu ia mato ue kau tangata na nau he malaekta ka angolo seti me. Sas ni hulu meni o na usio na toke ngai tokon e fai he pure anga ka te mato vai vai mau ibi mato ke mau fai pe go ya ne mo pe mau alu ki he te na hanga mandi ko mau tolu ko non profit organization e ke mau lava ka via ngai tokoni e pure anga e usio ko ke pe pa kona o mai te malama matoria o toki kore ke mai tokoni ko ke ngata pe ni silane o tokoni wo au to ko ta ha ngai me na fai fa ka ke fai ri sisi ta ko e ko hui ko mau ki iwi o mau toko panga peni mangi au e ta. O mai he pure angai e tokoni la. Ki he ngahi mea koe ni ka pao e la. Lawe monu e mantu koe tau ngawe koe ngā kato pe piu. Iya. Mimi koe pesite hiwanoa hiwanima ko piu la. Ko tau tolu koe tau ki. Alu pe koe konga lahi e tahana mau whakau kau ke le sisikai. Pepe mere koe whakau kau ke.
ko tui ko te whitoi whakakaukau ia. Ko mahu inga ia koe na mau whakaamu ai koe ke re sita. Nea ngana e wheinga mai ngai tau ko e ka tui maha ko tuk taimi pēni. Pea koe whakaamu pe ia ke mau mau e tokoni ko ia. Pea e lava pe whoke tāna ke pe mwhangi mea iki pe hange koe te lava o claim e te tax. He ngahi mea ofa kon te whoaki ki he ngau e koristu tuku. Hange koe to tong tuku hau, ka ngahi mea ofa koe e whai koe ki he ngau e koristu tuku. E lava receipt o lava te ke claim o te hanga o claim i he te tax. Whangi mea iki pe he petok tāna ki atke aika. Hampega lave ai paristeni. Koe whai tawhenga monu ia. Ka pau e lava o te mauwhia mau pe a kore ke pure anga e lava pure anga tokoni mai ko i hunga kore sisita ai kau taha pe ko i kore tuku ko na piula i Aotearoa. Aia, I ape. le sisita motore is a charity, koe association ni pe. I association. Yeah. Association. Oia, ko tui mako e poin mau inga e ngaki mako sutuku. E ko ahawen koe o matopa a fitu. O sebe mau term of reference, anga peko mo tolu konstituton. E avgen ken au si o repa pa pasa i pe. Ako tui maharo e kau pe step ona mo alu ki ai hasi o ki ai ki kau pe koe hae me e whai. Nā, mai whanga maria lava mau me ure anga po mai fitu i hene Australian. Hange pe ko whatano ka re me ki monu ia e mau ki koristu tuku he ni koe kau tangata. O kuna umau e tau kei o e tawhaaki ko ia. Hange ko lo seti mahe. He o tokoni lahi au pito ke mau ki ngā awe i heni. Mau monu ia ke mau tolu. O tui pe iai pe ai e anga mo futu tu mo e whainga e whai me hena iai pe a toko taha. A toko ua lava tokoni ke e whakakaukau pa mo e whakalakalaka e ngā awe. Ka pau e tokoni pe heka mo tolu i hena. Ngon la, ne? Pe tā pua ke ia e kakai e unau. Nau lava whai e ngai mea ko ia tokoni mai ke koristu tuku. Hanga koe mea ko lawe kei mareta koe mau o toki ai be foken koe tok tau ni o ke hea no ai e mau koristu tuku. Koe koe aho wa walu e whai ai te mau fotu sokotu tu be ka mata ke mau ki laka. Malaka whakato wako pe. E ki takai do e mau kau i whiu ngau ti takai be hu wheitu kon ko whai koe mea. Pea mau hau ki loto ke loto whare mau fusifuka pe ai. O si ai be o tangata toko ua tena hanga o ai fu mea fusifuka ai ke. Pea koe mau tangata fusifuka ko ni toto tena hanga fusi e fuka koe. Ono tau hi wa whai. Ko ia. Pea koe au i mo toko maha koe tangata i koe ni ni mo ui i rahi koe sekeritari fuolo ata hene koe stutu i tau. Mimi ia ui e tau furutupe ne o se te pe tau ki mau tau mana tupe mere me ki mo toko risi ate fonua me pere ate. Ta toko taha pe ia mo tua ko ia. Koe ne marolo be pati kuma ka tama koe. He talo e sekeritari a toto me ai me he fitungo furutupu toki marolo mai pe he hiwa malu hiwa ni hao mai whanau ke ni pa marolo. Pako au pena ko aloko to o fetongia o sekeritari tau paanga pe. Peke, koe aho ko ia o mau o mai betanga ta ki hao. Pea te fotu mai be foke e mere mo mea pau ai mau ki fo keke koe ke puhi. Mantu koe tau te awa hiwai. Pea fotu mai be matua koe ke puhi be toko taha maha toko ngofuru ke nau ke nanga puhi. Kai ke koe nga whau kai ke te au si o mawhana pe kakai. Mawhana pe kakai ko tui mau takimu hai ngawe koe ia. Ia. Whaka fia pe ia. Mantu koe mau ngawe koe it's all about money. Koe tamako o tene fusi e fuka. O koe ki hamea koe fusi te ngai koa. Ko pau e fusi ake sirin. Koe kau puhi keke. Koe maa tau toko hongo fulu ai kanau tahafe. Ai toko hongo fulu koe taha mano pe keke fui puhi pe. Kai kako wang koe tala koe tau tala no pe foka hamea. E maa waha ki tola. E ave ki piura. E tau mua koe tau ngawe koe toa pe. O tuhu pe ki piura. Koe haha tau whangi i wawaku e whai he whanua muri. Ka koe ki wawaku pe koe ki tulutaa, ka e tulutaa pe la. Ka koe angai hano whakotutu e mau mantu whakotau te awahiwa tau. Ka ngai nau lawe kia ia nai ko
monu ia ke kau no malanga e tau te au hiwa malwa e nga ke ilo ko mi ko tau ni tol ta kau he ko mit ko mi tonga o mai ke nga ke ilo ko o se ta tol ta ko te malanga ta tol ta ye na ko hange ko lau ne ngope ka ke ilo he malai ko ka tau nga we ko to be pa tau mana tu ya piu tau mana tu i mau pe sai pa mo ne fu kopa mo ne supo tau tala haka henga he ahoni fi lau lau tau mai be ko ke ne ngope na turi mau tol he fa cha to tong ya ko ka ke ngalo ko ri sia tau mo ya ngai tau mo ui du ke da me fu fu me na tu mari ne to tong na o mau tol ko na turi ko ke ko asi mai hingo hai fu notice sport ko e be office yo ke o mai to nga to tong ke ko ai ke te ta lau ngau ka ku tau mana tu ke ba ko tau ngau e te tau ave be ke black boy apiula mal te ki ngata tu ai mare mo Iyo, ko i whehu e pe ko homo, ai koe na ko mo foko i he korisi tutuku piula tonga, eh? Aia koe hape ha project mo ha mea, pau pe ke mo fetu take ke a lui, mo e ne komiti, o whai ke a homo, koe ha homo, ko he koe taimi, o mau whenga aki pe mo peti. I he loksai ni si, ko hinga he koe a pena i fetu taki mai o mau. Kaku waifa alha ke mo firma o ke fo I he koristo tuktonga ka ma tuku ko to pe ke au fitu ko hinga ko tuku ke follow ke fai ke vote ke ma vote ai pe ko te ma fo he I he koristo tuku ko a piula I tonga pe te ma alha ton pe ke he pure ako pe ko education director malo over to you mele tanak mayana malo Ke mau whenga ke mo tonga ko mau fau pe I he Kristu tuku. Ai au ku I kai ke mau tutu uni atu ko ha mea ke whai ka ko ha pe ha mea te nau kore mai. Ka ko mau ngā ure waki ai. O whakatatau ki ho mau iwi. Maha ko ku ki itari no pe ia. O ku I kai ke mau whetu take hanga ton mo Kristu lolo tonga pe ko te tawhaaki o ku mau whenga oe aki pa mo Palestine Kristu tuku pa mo komiti Kristu tuku. O whakafou ai mau toko ni. Ai aku mau sio ki ai ko e tawhaki au whe mau ke mau toko ni. Ai neang ko alu ke koristo tonga. Ka ko ngā koe ngāue ai koristo tuku. Ka ko whakafou pe I he koristo tuku. He Palestine me komiti koristo tuku. Mahalo ko ia pe ko ki fie. Pau pe whe tānaki mai Palestine. Iyo, malo maleta iyo malo bit ko e tahabe mau funga ko ke mau o ke mau fisiki ha kore pe me tonga e maleta ko mau faka kau ia ko me ka to pe e korisi ko pa alha ke ko mau taki o fo mai ai iya ko ha ne tu no ko ke mau ka pa te na pe mai ke mau langa fare kuki ko me ia na to te na alu ga lui ta tau e pe ko apia ko be ko tare kita pe ko haipe te na alu ga lui pe ko me ia lui te ne sio pe it is necessary ke fai nga ko pa ni to tala mare ko mau to te ko hie mau anta he leadership ko alu ko faka kau ia ko ke ko ia tawa tai na pe fokia a me ke fai ha ta pe o fi aunga ka ko yanga e mau me ko tau masiva te tau no foi malu ko ia ke ko faka kau ia mare malo iya ko ia sai ke whanongo ke mau kau koristo tuku ko inga ke nau ha he aho ko whai ai ko topa aho fitu mo tala mai po ko ha nau loto ke mau vote ki ai he ko he ko ha ko au tata pe ko hinga ko alu ai pe ki piula pe ko fe fonga ko alu kato ai pe ki piula to ko ni faina na ko asima e mau Gata ki ve go play re fi tu ke wi lo we to ko vale go ga ma ya pu si ai ha ke le ni ko fa ma lo atu ko no go mo Kala ko on ma ke mo. La vale le. O ko mo o ko pu. Ko ki te hui Pa malo tau lava.
o ku whakatau ho maulakanga be Malo e tau lava. ele be Malo e. white. Whakatongi a me feituna. Iyo, malo. Haka whihui le. Pe ku whakatau ho maulakanga pe ku Iyo. whawhoi. O mau. Ang mahange pe ko mau free whakatao pe. Oh, Ko o si pe mau malanga ko mau free le mau hilakanga pa ko te mau whakatao. Kata be kata ke. Kana u ai ko Philip ko mula ka nga pa ko ya pe fi hu ko committee pe hu pe. Ko tau ko sien of kata e au sio ko to la he me ko mau ko mi te madona to ko ta fia pe. Ko ke no be. Ko no me ka to ko whakatanga pe ko mau fika pa whakata le. Hata pe ko fere anima ki ko lo. Ya Iya. ko talang ko mau fi lo pe tau nga we. Papa o ke fia ka we ka committee te na pa tak panga ta hafi ko na tu hau ye ta. Pe ko ka no moro le panga te. Ka ta ka u lau pe to mi to ko furu tu mal pe to ko val ko pe to ko lu e ma committee ma. Ko spa os ma pe foi mano. Ko ka bai ka ka to mai tam te ma tanak pe ma to me ka committee to man. Pe ko ka committee ko ya ku man tu no ha mi ngai ba ke sia. Ko ri ko na tu hau te na alto ri ke na inas. Ai ngai sia. Ako mai be ya u ya tu he ya. U ya be tan no ko me fu ko sai fu me fu ko ke mai. Ko ni ati be me ala te ta me fe tu ko hau we. Hange ko polisi o ta tu ko hau. Kai ke ko ta ta la no be ta to lu he. Ko ta hu hange ko ta fa hu be he. Ta ta la no ke ta manat ko ta ki ko risi. Yeah. Very interesting. Ma wa ko mi ala he ma to lu he ho mo ki tala no ma he fia fini. So ang au ka pe ta ki su mu ko hinga ke mau. He ke mau wa ko mi ala. He ang halere ho mo ko risu tu ko ke mau kopia tu ai pe. Oia, hange peko ko au ko alantayon ya me. Oku ikato ke au fitu au. Ka ku hange peko lawa ale meki. Ko mangawe lahen bole meki e taimin. Ko hai pe ulak foki ke si. Ko foki e to tako. Ko stange Palestine malolo. Ko stange Palestine malolo ai be ki vai papi ta fa. Pe au pe ke aho aspe malanga pa fa pe mo papi. Ko mal ko ta to kon sike itari fo ki turi hop ko vai ko ya. Ai ko alan tayon me ko kau volunteer ya ko ke kau ke mau kau ko. Iyo ko mi ko ya una. Gini ma fa na upito to la hipe me fa hinga ia. Ne ka ga ko piula ka na ka mai ke siasi afitu. O ku na ma fa na mai ka he mau ko mi ti pa ku o fa ma fa na ko tem ko ku mau ako ko mau aho ai ko va hange pe ko fatano ai palestini ko ngahi va a ko ia o ai pe ta ki fa e te pire. Patok faiteri hai pe fangisi asi ko ai ko hange ko au ia ko sai te holo pe au ia fangisi asi. Na e ka mata na ka u veo ki menguri he ko no foi menguri ki mispa ka Samuela harem ia. O se o ki whaka ofa ki va ai tahai ai o tahuhu ai ko lo seti mahe ia mo mea. Pe au hiki rewa he tau ko o si o tokoni ka nau tolu. Ai a koe whaunga pia ku mau ngawe aki ke whetokoni ake whaka loto lahi aki pe. O ku me koe kau koristu tuku ia ki mui mai maha koe toore me ki o whahifo ki muini mai. Koe ke nau fu maa whana mai ke ngawe koristu tuku ke he ki nau tolu gogi he siasi. Ai ku hoko pe ia he wheitu ko toa he koristu tuku. Ka koe mea mahu inga ke te au sia ka pau kia taha i he o ku kau mai he koristu tuku me he to'u ko ia o ku mahu inga no whakalot lahi toko taha ko ia ke whetu taki mo e to inga ko e koristu tuku. He ko ilo pe ia toko lahi pe koristu tuku i heni ka ui kai ke mau katoa i he koristu tuku. Ka koe kau mai ko are me ki o whalot lahi toko lahi kau koristu tuku i he nau ki ta whaaki he nau siasi. Ai au kune o mai e re me ke kalasiko ia. O kui kai ke mau fia maari e peto unga ko mau iai, mo toko laku mau iai, ka o ku mau fe whakaloto lahi aki pe tau te whita ke komiti ke tala. Tala ki pe o ku whai pe ngā wea ko istu tuku o ku iai e aho. O fia mau pe e nau o mai, pe o ku nau kau mai ke ngai mea kai pe ko ri tuku hau. Ne onga koe tau mu a ia ko
ka ki senit ke toko ni ki tonga. Ka koe nau kau mai o whe whakaloto lahi aki ia. E aia ko ki whie vahe pe au ki he ta whaki ko ia. Whe kau aki mo e mau ngau e he ni e ko. Koe pe tau whe ako aki pe. Ne ongo ku mau, pe he mau ki toko lahi ange mau tolu. Ka e malawa pe mau toko lahi koe mau tolu, ne ongo mau ki toko si ange e toko si ile le ange mau tolu mo i vilahi. Ko nau wakaya toko mau ki aho he tau ko o sina whaka mawhana. He nau wakaya tu ai ki he kau whe fine, na nau loto mawhana i ngā wene ongo mau ki kai ki o tuku hifo mau tolu ka ko hanga i koe kusio atu himu ki mau ki toko si i mo mea ka koe loto aki koe ngā ue ko whaka mawhana atu. E pa kou tui pe tau whe ako aki pe tau whe toko ni aki whe vahe aki. Koe tau ngāui ko toa pe, koe tau ngāui pe ki tau wha e ko piula. Tau mo ui aki. Malo mele. Malo apito. Ko ia koe mau me ea koko mau whenga koe ki ai he mau toko si. O toko lahi pe kau koristu tuko ka te kai ke nau pou mai. Ai ko mau whai pe whangi polo kalama pe heni ke nau whanongo mai ai nau whiha o toko ni mai. Ai koe mau pēsi. Koe mau pēsi ma toko whainga taha pe a ko hinga kai lava ke o atua ha u mea. Moi ha pe mea kok mau ko seo ai mai piula koriso loto ngā alo ai pehe pēsi ke whaka loto lahi i ai pege manatu ke he tau korisi. Ai koe ka koe mea lahi pe koe tau koe ofa. Koe tau ofa tā pēno tau ki korisi tau whai ai ngai mea koe ni. Te aha taha te aha ne whihui? Leni? Ia koe whihui pendia. Ko mo whiliko mo kau maolakanga o mo whibe me kakai o ku mau whatahi aha ko ia. Te kulabo whiga whenga tahai o tatau te tu hau ke whataha. Whiri pe a taha pe u whi komiti. Tatau pe ku ino Ka koe tama pe u he whataha ko ia. Ia. Ke malawa ma tolo mahanga nominati maha taha koe ke hau ia. Tama pe u hau ke aha koe korisi pe ku. Mantu where anga hi whako uia mei ai. Kapati te tuka tuki tai koe Palestine ke na whako mai. Osi pe ai whewhe ko ia ai, limited pe taimi. He tau alu pe koe taimi pa koe taha ko mau api. Whangata pe. Koe ala pe koe lahi koe mea talang. Koe ia pe whe komiti ke nima ko longa. Koe where anima, koe mea pe skeri tari a mere ko no hiko nau. Pe tok whe tutaki ki ai. Kake, kako ki nau tolu pe unau kau he. He aho ko ia e whiri mea e ngai lakanga koe. Kou tala noa ke. I kai ke mo whakakau e kau whaiwhe kau? I kai? Koe loto he ka mau kau whataha matolu kua e soni kakala. Komiti. O kua Samson Lolo. O kua ia e hasi. O kua Samuel Area. Kau whaiwhe kau ene. Nau takimo ene koe. Nau whia hiki peke nau kau i he komiti. Iyo. Nau kau huna tolu. Kau tamai koe o si kau pena tolu he komiti. Nau kau pena tolu hano mahalo koe tau ene ai ono befi. Nau kau mai nau tolu ai. Koe hango Samson Lolo hau pe. Koe ala tuka na Amerikani ke hena na komiti Amerikani. Ai koe kau whaiwhe kau ia. O kuna automatic pe na ho ana tolu ki loto ke komiti koe suto. Kau e pe mo kau ere tā una popo. Mandu. Ako malau au pito le me ke mau ki time no ko ni o mau ko ai me ala. Ye anga whakalele e mau ki koristu tuku. Ko e mau wako me ala me he tala no pe ki a moa he fia fini. Ko uhinga ke mau sio ke he anga whakalele mau ki koristu tuku. O si iloi pe mareta mo leni. Aia koe tau tuu koe e tau ki koristu tuku koe o mea mahoinga ki a korismu a ngahi matua ke nau lava ke nau tataki ki tau tolu. Oku e remeki koe mau tufu koe e mau komiti. Oku mau koe tohu koe valunoa hivanoa. Ai koe iai pe moe matua koe tohu e deu toi lai haki e mau tolu. Ka ganga whakaukau e leni mo mareta ki he tukoni ki o katopa. O ton peke ta whakau ke tau whakakau mataha matu o tuangi i a tau tonu. Ange ko whaututu ka ale meki.
koe a singa e tau fo o ko toa ki loto. Mo e pau pe ki tau hawa whapapa e taha ki matotu. Na e koe mau Palestine lahi pe ko St. Havil, ka ko semi-retire mai he tawhaki, ko whaki uhinga totonu pe. Ka koe tuga taimini, ha koe au koe fo, ko tok talo haka seriani, koe toki malo mo e tautou tohi mai ai, fine mātunga kone mau tau waunoa i wanoa. Ke whai ange ha whainga kena. Ka koe toki lawa ni ke ha o whakaunga tā maki he koristutuku. Ka koe kono mon lahi e le meki mo mele koe inexperience mon pe. Ka koe whiwhia mau peau he taimi ku whai ha tala noa he whakataha. A la lave mai ai na kau mai Palestini mai tonga. Koe mana ia e whakataha na ia i malatu. O ku whakawhiwhia mau pe e whanongo. Koe me ke wako ai pe tau wako me ke iai ha kakai a to'u o ki matotu ang e te nau lava ke nau whakauto uta e tau whonoa. Ka ki ngai ahoni foki. Ngai ahoni foki ko e to'u goi ki muini. O iai taimlahi whawhetaki. Ai to'u goi ki muini pe mo e matotu ang. Ka ihe tui ko a akwa papau o ton bege iai pe ko hatu a fine mātua, pe ko a mātua. Na e tau whataha kon mo e tuini, tau sio ki Amerika, nau rea ake tau sio ki Amerika. Ko nau ka whataha ki a pāka, o ku teke sari o te, o ku alu, e te sio he pou koe a mātua. Ai ke koristutuku, pa koe whalotolahi ia ki he to'u koe ki lalo, koe lava ke tau sio, ka pau o ku lava a mere mo te evita ki ai, o ku riunga ua ho nau tau ia tau tau whewhea ki tau tolu koe ni ke iki. Hau koe ke tau lava i ki ai. Ia koe o iai pe ai tūnga whine mātua mo mātua tua i Aselian e mau mea o ku kauku laulau whe mo e kina pe. Ka koe anke ke te au ke whakaukau mareta mo leni. Tonu ke tau whakaukau ke oka topa ke tau me vātaimi ke tau whakaukau i ha taha ki matoto a hanga lau gare me ki hike nima ko u fe ka komiti hike nima hike nima ke lava pe ko ha e na u ana foto tu ka ko tu fa papau e te tau fanongo pe te tau mahinoi ai ngai foto tu ko ha me na to hanga lau ki mo aku o ku fu ke ako pe ko mau ke ako ko to pe ka ko te sio ko ha ko sio ko ki Amerika sio ki New Zealand pa ko to la vida New Zealand ko wilo le ka ko sa ko la sa buela le a me mau mai ni ko la pe ya ko mau to pe sa sidu ka lo fa dan ka ta la go ai anto set ko me ai ki ta fa ka i ta hangat ko na ga to pa ma tu ku ki ma tu ang feu ipe lo to fa da ko fe ka komiti ka ka ku fa fia pito le mek mo mele mo ka mai pe a ko ta pe ai la ki to mu si me pe ka ke foi tu nga fa ka ko na ko ai ku te mau to ki o hake o ka topa a pe ko ha ai cheno go te e forward ka Australiani ki tonga vai a piula ko fare al pe mo e le mek mo mele ka ta pe mau fa ka ta ko ko me agok mau le le tai mini ko me pe na ma ha mo ia ta go ne wo fosi na kai ki ai ha ke ne hanga o direction ki mau tolu ki fonga ko ni ko fonga ke tui fa papa wa fa foi tui ko fonga to tonu ia ana go ke tau fo i komiti a tonga ke na fa va ko ringa pe agu va ha ko mo tonga ke fo ko na tolu ko i tonga ko tau tolu e murini ko ka malo pe ka tuang mahewa ke o ato sia ke nga we ka tau ilo fa papa o ia ya koristutuku piula i tonga ai ko na tolu na sio ton ke nga we mo se pota no aki mo piula tau tolu ia ko e fanongo tala noa pe mo sio pe o pe ke nga be asi mai mi piula ka ko fauma to tonu ha taha o fa lek pe mo ai lo peleni ha taha ai ko ka fa la anga ke fai ake tau fetu taki ki e korisi. Kai ke
koe whakatuku ia e toki muhake behe i o katopa. Kai kātaki behe ku whare pe mua, tō lahi ai ta whaaki o ku ai na mau ki whepaki ai, o ki ai uhinga a WA i Australia ni. Ka koe, nai keike mau fōu he whaunga koe ni ko hatutu uni hata. Koe whaunga bene na mau hao ai ki loto, koe whaunga bene na mau rere ai. Toki mui mai takoe koe whaunga koe ia, o ku hala ia he tuu ai whakaukau ai tō lahi. Ka koe vea mo oni, wilo pe mareta mo reni, koe whaunga bene na mau hao aki ki loto. Aia, koe tuko a sererina iai pe koe stutuku ia u komiti ki mua, hala ke uilo au kia, koe uilo ka mau ilo reni, kai uilo au pe kohai, ko hai whaunga na nau whau ai. Ka koe whaunga bene na e ui mai ai e mareta mo e tunga whine mātua, o mau tōu, mau noa hiwa noa, ke kamata ma kone mau project kone koe he loksai nisi, pea ola lerei koe lerei pea mau hoko tongai pe. Aia koe ngahi ki ta whaaki pe ia e me don bek e ke kondo tonu ben ke ki mono, ki mui, ke hoko atu koe ni ke tau whau pe he whaunga tatau, ka mo e toenga e kau koristutuku e ngahi whanua ke he. Ka te mau tok whakaha pe ki he komiti, mo me mi pa i Okatopa. Malo. Malo, mareta. Mago ki me bete ki whilawe atu ai. Ko e uruaki pe, ko hanga koe me kone alawa me kia wha. Mantui koe ngahi whiemau ia e korisi e fulahi pe. Hanga me koe lawe kia mareta. Koe tau ngā kotoa pe, ta tau pe po koe haka koe alpe ke korisi. Nā mau tui mau tōria ka pau te mau pe fu i che nolo koe ni. Ke mau whangongo pe, ka pau ueha mo mea u whiemau. Ka mu alu ke mau taki tonga o talamai ai. E mau toki hange peko e nai tohi maa mispa ke nau i right on moa. Nai mana e taha mano tupu pe. Peo tāngi te mau lawa pe mau tolo toko ni. Ka koe mea e whai mo tā ke a lui pe whie mau ia. Koe haa pe me koe mau point of contact ko lui. Koe nau tālatu puka tā mai tohi maa lui. Tohi mai sekeritari o kore atu ai Palestine. Koe ki kore koe na mea. Koe ni hau pe koe tālanga muela morere ki puke koe kumi nau. Koe atu e nau misini, a koe huinga koe fui mea pe. Ka pau te tau mea te nau tamai piula, koe, koe taratu, mahale te tau nofo i tua ke te haa tau se niti ke tau. Ke whakafuka rau, ke limit pe ai whie mau mai. Ilo pe mea, na osi ilo pe tau nofo i niku, kai ko paanga mea kotoa. Malo pe mo ea ke tau manawa tai totongi. Ka koe ngahi mea kotoa pe, ka koe whakakaukau ia na, kai koe whakakaukau ia, whakaukau ia na, hake he mau komiti. Pea na mau tala noa ke pa mau pe. Mau pe, e sai ke mau ki ahi. Pea koe mea ia na mau nofo mai pe ai. Hange koe no ai koe na iwi. Ilo pe eren. Koe tā koe kia. Nake e mai whikau matore ai koe ke katoi. Koe tā koe tamai ului koe mea lere o sta anga katoi mea le. Koe mau bana situ. Koe ala toko tolu koe ala toko la. Pe ake pe mea bifio wakilu tupu hano whakapah mispa pos. Wanga pe he koe whakaukau na mau mi ai. Pe na e whakawaka e whakaukau ai. Koe toko nia koe heke tuke toko nia ki piura te utara. O si ilo pe maa mau komiti a mau. Koe tau ki peni kaha uri hen. It's all about piura. Koe sio pe ki piura. Hawhenga mea pe te nau tangi mai ai. Ka ku pau ke mau sio, pau ke tau whakamaa pot. Ki hata whakita. Ke tau lue heilo. Ka koe hanga pe whakaukau. Whamore. Opo. Sai apito. Ai ku alpe fo i channel beta. Malo apito mere pe amo le me ke si lava ma he fia fini ke fa eta usumu. Ka pau ke ka taha te ne feu i paku. Ko le ka fahina ke ne toki. Ne fa osi ai leva. Ko e Malo. Koe te ki lia pe ki loto ai whehu i koe ni. O ke yo ilo pe ku tonu mo tau ke te au ke whehu. Ka koe ere meki mo mere hanga ko ho mo tia. Koe matu pe koe ako. Koe tokolahi foki o e kau korisutuku o ku koe kau korisutuku ka unau toke siaske. Ki au ka pau koe Palestine au te u tuu i loto. Pe te so confused ke vei ua. Ai whonga go o ku whai aki koe e tau ai whinga paanga.
ko hinga wani ku ia ai tokolahi te tau whenga paanga whakatatau ke toka te rine asiasi. O ia ia ta whakena tau tuku e toka te rine asiasi ki ta whaki ka tau lere ka he koe whenga paanga. Ki aure wa I am so confused. E koe ko au ki whakamau. Ka koutua pe ka moua le meki mo mere ai anga ko mo whenga paanga talu ho mo whenga mai koe mea koe ha more right advice, you know, just in case kapau whakatata kapau koe Palestina. Ko ha ai tuunga koe te tuku ai ko ha e whai e ku ko ha mea te wanga o tataki ai e toenga komiti o wheta whaaki ko ia. Ta ke tui ko aku ko tau lo tua pe ko wheta whaaki ko e whai ai ka wiai ka kuua e ta whaaki o ku ai pe ai racing fund te fito mo malu pe he toka te ride ko o ia asia tu asia si o ia ta faaki tau lere e tau racing fund ko si mau ia piula but a little bit offside me he toka te ride ko asia si e kata pe mere bole be ko ha ho mo fare where we stand kan tengo ha wai ke whakataha mo ngai opinion o hake koe whekau aki mo ia. Malo. Malo apito e whehui. E ku o whaingata ki hunga tari ate whehui koe. Pa koe kumana tui koe whoki koe kumana tui koe ki he koristo tuku piura. Koe talo mi he walu ni mai ku mui mai. Mi eo whene ta ni mau hule kunofo ke koristo tuku koe. Ka koe whonga ina whaiaki. Mau alu me kau ifi whenga banga. Ko au na alu me kau ifi he hiwano hiwa fit. Mau hau ki hen, mau alu gue ringa toni, mau alu gue ringa toni he hiwano na mate atom. Pa mau fok mai gen o tana atom, pa mau tok alat ki asteri, mau alu ki Brisbane. Ko hiwa fitu ye. Pa mau tok ki hawa ki sene, pa mau hawa. Mau alu sunne he hiwa fitu. Ko mau tolu na mau hangat. O foki mau milion na Amerika. He mau alu he kongaloto sunne hiwa fitu. Ifa biula. I he whonga tatau pe koe. Ka koe whonga koe kore tokon. E aho ni ko hangi ko lau, manti ko au ko whaiwhikau a se stonga e taime. Pea ko osi lea pe au ki kainga. Neo me alu me siasi ko. Ka koe ke ngala ko lisi na ne hanga o mai au ki. Te tau whaipenga he mea ko tope. O malu i he toka te rine siasi. Koe ni ko, pako whaipe mea ko ni koe pe ni hia. Ko kumana tu ia he tau ta hiwa whamalo. Mau ke alu holo koe o mea, ne motu ko po ese te isina i waini. Kai ke siasi ia, kana ako i piula. Koe aha koe koe te koe ke tau te au koe mea. Ngā he motu ai e fupola o where apua kai ai. Ka kono api pe ilo pe mat, api pe o po ese api ne tangata ike sami o tapaki. Koe he pehe me pe sami o tapaki, koe ki whahamea pehe siasi. Mandu, taka whiu mea koe ia kai whai. Kangi ko ulau, ue pe ngai mea ko tala ke he mea. Neongo pe e tau aluholo pe he tafi. Kana se pe mea ia na unuki o tau ata mai he tau pe korisi. Ko mea ia ko ma whakawhiwhia whakahau fitu pe. Atu pe ki mea ia, ue ki kai ngalotu ia heni, ke nau tari na toi talunga. Hau pe na tolu mo nau ki mea, fuaki pe na mea whana tolu. Koe ke kovi ia. Ringa tono pe na tolu mo na mea no pe na tu ke taha na fase na tolu ia. Aku mantu koe tokolahe kai ngalotu afitu. Koe mau o mana tu ilo pe mare ta mau ki kai ngalotu koe vai ni asola me tapo disco. Koe mau koe ki Amerika, ko sola mo mena ne o pe na usi kai ke ta no ke kai ke ka ko hange ku lau. Malo pe to tombe ke tau fia pe iki. Pe Amen. Tau mea ka koe hange ko lau. Koe ngahi langa ko toa ko nai piula. Na mau hau koe hiwa fitu miliona tupu. Pe ofu katoa holo wakaua. Langa fare koe na o sendui fua. Kumie palau, kumie pasi. Alu me lai peri. Koe fufua komputa koe a piula. Kahaon e wano koe a koe kumi alu koe. Ai ke hange koe ngahi langa ko toa pe. Koe ngahi langa la lahi a korisi. Na mao he fonga koe. Ko kulau ko mui mea we mea e korisi. Na kai ilo te hao Palestine. Koe ke ilo apu ka hai uhinga nai. Ie au ke Palestine. Pau sio rewa ki mui.
ki fonga ko ia ka malo ki ko ki lo ko ki wanga o ri fia ki ure ke me sia sina malai e ku pe u se pe ai standard te sia si mai no pe ka tikta to o ku ve unique sia si ke ure ke ka ku os mai no pe ka tikta to i lo ne ngo e kai ke hawa me le fo ke sia si ko ne o si lo pe me ku to ni fai kai ke ko e fa ko wanga pe ku fa ta po ta no ke tu ku nga ko e tau mai ko ri si ange ko kula ko pe ni he ni ko mantu ko para tu ya we mau alo ko ki mau alo e fa nau ki tonga ke tau walu ni mago ne toto mantu ka tanga tai ke ko kalu i lo be mare ta me mado na malanga e te unga sia si ko ha fai ko e pa ai ki ai te mia e fangi mo ko puna e na ki fu ta lu ka ko one toto ko kesto ona ya ko fai be ko na ai ko mia wala to mo su ki ka ke ka ke fi si ke mia ko mantu ko so ko tu ku ngai a fi tu be ka ke ko tala no a be ku he ku tau ma o mo ui ko ia ko hi ko tau ses a fi a bana tau nga ses a fi ko ilo ko le ni ma lo ke no fa pe na to ka po ku ka tu ai po ke ko ya fo mo le pe ka ko tala no a be a e fi ka ko ya ngai e tau funga ko ka ni mang fruto po no le me ses ko funga fa tanang pa ngana fa ya ge no langa ko ko spiula ko holo bakau ko soni tu ifua ko lai pe ne na fai e malu malu e tau ki fa popo iki pe o tau fai ngai finga pa nga ko malo malo le me ana me na glave le me ka nai a mo ko mi ti ma ko me to ton ki mo si o ki ai pa tamo to bo ka ko mi ti ta ta yo diga pa ma di ka ya to ngai na ate me ke pa no fo bi tani no ai ko ngai ko lau ko ke ka pa ko ke ma ta ve ka li be ha ki te au so what ko me a pe te lava ka ko tau mo ai di ko lo aim high and reach high o te ke aim low te ke pa ke ko yang pe ko ka ko ha mo ita ma ke ton si dai ko ne fai fo ko tu ko ya mau to ton ke whakakau e li tuku hau ia. Ke ni su tāna ka senit, Ia. He ko ke mau li. Mau komiti mare ta mau e totol mo futu. So ka pa mau ia ko mau tāna ki be fu komiti fu tol mano. Tol mano, Ani. La vai pe ki se ni Ko tia. me a. E tau mea whakatonga whoki, ka pau seo mai tonga ko ai to su tuhu o ku whilau la ka tamu taki, tēnā ui mui mai. Ka pau seo atua ke te wera ki whahari ia. Ko ia. Popo wat ki ai. Sai, e lahe ngahi agenda ke mau whakatahai wi kau. O ia me poi sum goi ni. Whau pito. Tau koe ilo te leni mo mareta tau kei lere takai holo pēta mea mo e elpai te o kei tuku pei bui. Tau koe mea whawhewhia koe mawako ako wala nai koe ako me ngahi kau kurismua mo e ngahi whakaukau pe a hango e laugawa le meke nai ue pe maure neongo pe tau tō mohumu i he lotu mo siasi ka wiai pe ki konga hato si noho to loto. It's very soft. Pako tunga go mau kei kau atu i he piki atu o whakaloto lahi atu ki he toenga o e kau me mipa mo kau koristutuku o kunau whakasiosio mai ki loto o ku panaurea pe ki mua e le mek o kai wha mea ena whakamalohi pangi pe koho lau. Tak tahafe kau me mipa pia ko ia be mea pe ma au ko ia o kai wha mea ke whakamalohi. Ka koe whaia ki pe ai fui loto ofa koe ki piula. Pia koe tuu ko he taimini, ko he kai te whaalo mu. Tau ke ne ua hao whakaunga tā maki he koe talu pe mau lere mai ke serian to ke ilo pe ele meka asak talanoa koe na mo siu ko na pusaki au ma hau ia serian. Oh iya. Koe talu ku hao hiki. Pako hiki au me mama no fe sene, pau hiki le vau ia. Hoa ia ni ma me sene.
Ko tau tā mai pēnā tai kia ngai taimi ko e aina si ke iai ko fine lahi. Ke kai taimi ko suri tā māri. Ai taimi ko nai nā kai lere ko e mai. Ai korisu tuku tai. Ha o ki korisu tuku. Nake ko e takai holo pēni. Kai peke whaha whenga kai. Ka ko whamalo ia. Ko e tā mai ai tunga whine mātua ko nia ko lai nai pēo. Tā anke hoa. Ko lalahe ta whanau ko nau mawahi mea pini ta taha ngā aue. Ko whatongi ane tai mini ke tokoni ke korisi ko nai. Nai ako ia iau. Ko rea pēki mua re meke hange ko lau ane nai. Niongo e tau tō mahumu holo e ta whaake sia sa whitu. Wa mea ko nai ako i koe i piula whakafo i tuitui e tunga whakalau maari e tunga whakasosiale tunga whakatoa mai. E kai peto e ngāloi. E kai peto e ngālo. Pegu te alo lotu, pegu te tata e lotu. Ka koe po i tuunga koe o nai ako ia i kita i piula. E nau lere mea uko hao koe me sia stonga hoe. O hao aku i piula, hao i piula he walu tolu. O hao ka peo osi e walu fitu. Mau hiki lewa kia tere walu, pa mau hiki mai hene walu hiwa. Ai koe kage, koe konga ne mo ui e te urea pai, pa ko urea pai ki mo he kai te whahalo mui. Ko haa ki tonga mo ni e piki pe e tonga whine mātua mo. Kau ta mai o eiki o mau whakakaunga ta amaki e ko listu tuku ana a piula a sereani. Ke whai ate ngai whatongi a. Ta koe mea whaloto lahi e re meki mo mere mo osi experience mo ua. Ai e sirat ke ngai ngā ue kulawa. Aina na ke lawe kei ke holo waka ua. Ta koe ngai me ia ngai ngā ue kulawa ko mei ke ne toi whakaloto lahi ia i ki tau tolu. Ke anga e tau whetokone aki me tau whie tokoni ki piula. Pau pēpē ku kore atu ko mau tuunga korisu tuk piula a seriani. Mau te mai ke awhito o gatopa. Ko tau hike tau venue ki Makafa Adventist School i Macquarie Field. Tau hike ki ai. E toi ki atāngi ai ke whai ai e tau longo a mo ma tau tisco e ke toi whai ki apsiasi ku kaunga api ku tau pahi hei. Tā puni holo angeha. Piliso ne ko ngā ke wana launga kaunga. Kaike, koe tuake toi pe a hawhitu o katopa. Ka koristu tuku. Liweri, mo utoe ngā wa, mo ha. Pea ku whai weta whataha hai wu kāu. Po tā noa ko tau aho. Pea ki mua peke tau whaosi. Ko whamaro laha bito mere pea mo remeke, mo lava mai ke tau. Ko kalama koni. Koe whaki whakaukau peni na mau copycati mai mi Amerika e kustoka Amerika. Ke mau heke mai ke platform koe ni, koe anga pepe koe mau whenga ke mau wako. Ke anga whakalere o Kristu tuku, koe mau toi tuwaki atu mo whakarato lahi. Ke toe ngau e kau Kristu tuku. Ke ukai ko ha whatongi aeni, ko ha whakamalohi. Rea te mua koe tau warranty, koe tau warranty a pe tau ngau e koe ni whai. Ukai ke totongi tau tolu, koe tau warranty a pe aki pe e tau ofa me korisko piula. Pea ko whamaro lahi ka mua, mo ka mai pa ko glote un wham. Waweni pe ka hau, ua fufuolo. Mo te hu mai. Ospe o ka toma mo te hu mai. E koe ngai whakatu mo ngai whakaloto lahi o mo whai. Koe tako ia ke te amo mai. Ka mo ka taki pe, mai ke tō mui mai. Nau kei whakalere peo ia he fitu. Pakuto kia beke a piri se fa no to no to ma le ni ko to mu ke koe me pego fela ke ai ka pa pe te hata e ko le peka il bo hana ne kamata reme pe na kamata da fata ke lot to fra osi ma pe lot ko ta po aki e kai tuku malo bit fa malo la het pe mari u tau po tala no ai koe tau mua beke tau ke manat ke tau fai fita koe ko piula o whamonu i atu e teo e tau aho e korisi e tau wani aho fito o katopa veke hanga tua whai tapukina ki tau tolu ke ngai whila o lau tau whai o e mana tu i peko e o ku monu ia mau behe kei peke loe toi tapu give and God will give it back to you. You shake it and it's still running over. Ko moni kei peke ia hatu tangata e wanga tua o talamai o loe. Just give
and he will give it back to you. Pero tu mahalo ko tau, fa malo la het mareta, malo fa malo ngo ma. La veba mo to konsin skeri dai segnare ko istu ko atero, pe fo ki fa ga ma len malo bito ki fai mai tau nga we mien. O fa be ki nga do fa monu ki tau tolo ma ya. Mo fa monu ya tau ngai ni ma ki tau fa ko ki tau fa fita ko. Fa monu ya to tau o be ga ya ha to time. Ata be ki mau fa fi mai ga mau do. Pe ki nga ta be tau fa fi tau sum ko ni. O ga fa mahal ko tau ngai hoko atu ko na ti tau fa fi. Mo fa fi ma me ki ala to malanga mo polisi. Tau vo ya be ta ko malanga ta fa ki ha tau vo malanga mo. Kage ko tau langa ngawe be tau fi e tau mana tu ke tau fa e pita ko piula e no fa si tu be mo ke fa tau lo e tau lo tu o tu ma fi ko ma ta mai fa hewa ni fion ma ula monu ia be ma ula ta po e ma wa fion e ma po ta tala e fa la la ka ki ya na ma wa ko piula e ma lo tu ia na ke ya ki ma to tu be ke po a mo po mama e ngai fo tu ko to be ngai fo kau ka ke te we ngahi whakamanato e tau te wahiwa e korisi i Australia ba befo ki Aotearoa. O waki hoko e ngahi whilau mau whai i kuna ngai lau maari ke pure anga kuke palomesiku ki aro te te makina o tolu te nau i kuna me mama koni. Tau mohe amo e a fiona, whakawhika ma pongpongina, whakakato mau ngai whatongia ki a fiona. Whakakato mai lotu mo huok mau whai he whakakoloa koin, e sisu Christ ko alo kako mau whamui. Amen. 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 Malo opito mele mo le me. Malo. Mareta, malo. Opa atu kia ne toto Iyo. pa motola. Iyo.